Actually, ka wangu neno piny maleng' Jodir actually ka wangu neno piny maleng' ca tamo ni do neno tin ni abila pa kwarwa do kejo i kom neka nywa ma gitye ka neko ki lutino actually tipo pa kwariwa do kejo omyero ng'e ni tipo pa kwariwa tiyo ki jo makwo me kelo ng'ec i kom ng'o ma myero kitim. Laminy moni yang obi wacho ni udong kong wajemu i kom liel-li. La baba moni yang owacho ni kong dong wajemu i kom liel-li. Lurieko guwacho ni pe ti jemo mo. Atamu do neno ni ka unu dek jemo tibu pala to ene dong jemo. Unu tamo ni yamo eno bino nono. Yamo ni ena ye tibu pala to bino ka ilu malo me jemo i kom ng'o mutime. But still peti achuli mo matiga tamo eno ni me responding i kom ng'o mutime. Rudi wa Jodir te kwara chuli. Un weny kubedo tie wi liel kenyo. Utiga neno ng'o matiga time weny kori. Jodir achuli uyap wangu ba. To ni liet ya. Yamo eno ni po bino kene do tua yamo eno ni po bino kene uyap wangu Jodir achuli uyap wangu Pingo mite luroko kwere wi liel pa lutino achuli kiri wey dog vu. Rudi ayo malo. Wano duong atak yo me chulo ko ya chuli. Ayo malo. Ogulu dira chuli matego ni piny. Ongi yo me chulo ko mabe me timo ke. Me tieko lok igodi. Pingo te ka neno pinya neno. Nino mo lot kot endo bugoy Jodir achuli. Mi kwero timo chika chuli mwarwate ki ng'o mamir gutim. Ka wangu buchako yawu. Chunya chwe kumu makonye pe.